cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dufite nuko ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo FDLR bari hanganye bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23, ariko cyane cyane uri kubona ko ibintu bigiye gukomera ku muhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo ujya kuri Kivu y'Amajyaruguru. Hano amakuru dufite nuko wazalendo FDLR n'aba Barundi bari gusatira gufunga umuhanda uva Goma ujya Bukavu. Ibi rero byaba biri guterwa n'iki? Hano amakuru ari kutwereka ko wazalendo na FARDC na FDLR bari gufata ibice byinshi muri territoire ya Kalehe byambura M23, ibintu bisa nkaho byatunguranye cyane. Ubu rero kugeza ubu amakuru dufite nuko imirwano iri gusatira uyu muhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse twamenya amakuru yuko zino ngabo z'u Burundi FARDC wazalendo na FDLR yo ntego nyamukuru bafite. Ubu ngubu hari impungenge zikomeye cyane ku musozi wa Buragiza, hari impungenge zikomeye cyane ku cyerekezo cya Ngungu, ariko ku rundi ruhande ni imirwano ikomeye cyane rwose muri aka gace kari hagati ya Numbi na Rumbishi. Imirwano ikomeye cyane kugeza ubu abarwanyi ba M23 ku misozi bari gukora iki? Uru n'urugamba rukomeye. Ese kugeza ubu izi ngabo z'u Burundi FARDC wazalendo FDLR baraza kubasha gufunga umuhanda uva Bukavu werekeza Goma? M23 iraza kubibemerera? Kugeza ubu n'urugamba ruhagaze gute? Ese kugeza ubu rugeze he? Icyo koze ndaze mbibire ibanga rimwe M23 ifite hano muri ibi bice, turebere hamwe uko rugamba ruhagaze. Ariko ku rundi ruhande turaza kujya muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo ibintu naho byongeye gukomera cyane, kuko amakuru dufite ingabo zindi nyinshi z'u Burundi kuva ku munsi w'ejo zakomeje kugenda zambuka, ariko zino zazanye intego nshyashya. Izi ngabo z'u Burundi rero ni nyinshi cyane, bazanye intego nshyashya. Kugeza ubu intego nshyashya ni iyihe? Ariko ku rundi ruhande turarebera hamwe mu gace ka Natete. Mu gace ka Natete hari ingabo z'u Burundi zihakoze, ahitwa za Bibogobogo, ahitwa za Baraka n'ahandi hagiye hatandukanye. Hano dufite amakuru y'imirwano niyo tugiye kwibandaho cyane, ariko ku rundi ruhande turebere hamwe n'izindi ntambara za politike na diplomasi, ariko twibanda mu mirwano. Mukanya rero turaje twihute cyane, ariko tugusaba gukora like, tugusaba gukora na subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ubwo reka duhite twihuta mu makuru yacu duhera kuri urugamba rukomeye cyane muri territoire ya Kalehe. Amakuru dufite nuko wazalendo FDLR abarundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo kiheruka kohereza ingabo nyinshi cyane hano muri territoire ya Kalehe. Bano kuri inshuro ntago boroheye abarwanyi ba M23 ndetse natwirwaneho. Ubu rero na amakuru avuga ko hano muri territoire ya Kalehe wazalendo bamaje gufata, wazalendo bari kumwe n'izi ngabo z'u Burundi FDLR rwose n'abasirikare benshi ba FARDC bamaje gufata agace ka Rumbishi, bamaje gufata agace ka Chambombo, bamaje gufata agace ka Kamatare, bamaje gufata agace ka Shanju, bamaje gufata agace ka Kabingo, bamaje gufata agace ka Bishaka. Utu n'uduce duke cyane rero, cyangwa se n'uduce twinshi cyane abasirikare ba M23 batakaje mu masaha makeya. Uri kumva rero n'uduce tungahe? Kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu: Rumbishi, Chambombo, Kamatare, Shanju, Kabingo na Bishaka. Rwose tujye tuvugisha ukuri, utu duce wazalendo FARDC abarundi na FDLR bamajije kudufata. Hano rero amakuru dufite abarwanyi ba M23 batunguwe n'ibitero by'abasirikare benshi cyane ba FARDC, dore ko hari hamaze iminsi hari abasirikare ba FARDC bari koherezwa mu ibyo bice, bamwe baturutse muri Walikale, abandi baturutse ahitwa za Kisangani. Bakomeje kuza muri ibi bice rero mu buryo bwa bucece ku bwinshi cyane, baza baje guhara amforo wazalendo. Ariko ku rundi ruhande hano baha deployinze FDLR nyinshi cyane, bikanavugwa ko hari ingabo z'u Burundi zoherejwe kuri iyi axe. Ibi rero byaje gutungura M23 kuko yabonye ino coalition yaje ifite abasirikare benshi cyane. Abarwanyi ba M23 bari mu bice baravuga ati ibi ntago byakunda rwose, bano bantu ni benshi cyane. Aba barwanyi bahita batangira guhungira mu misozi cyangwa se basubira inyuma bigira mu misozi. Ibi rero nibyo byahise bituma izi ngabo nyinshi z'u Burundi FDLR nyinshi wazalendo benshi n'aba basirikare benshi ba FARDC bahita baza bafata Rumbishi, bafata Chambombo, bafata Kamatare, bafata Shanju, bafata Kabingo, bafata Bishaka. Ubu rero na amakuru dufite ko hari impungenge zikomeye cyane ku muhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo ujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Igihe cyose M23 itagize ikikora kugira ngo ihagarike wano wazalendo, usibye ko nabonye izi ntare za Sarambwe zatangiye gufata ingamba zikomeye kugira umuhanda batawufunga, kuko urumva ko bawufunze nyine Goma na Bukavu byaba bitandukanye, cyangwa se Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cy'u Burundi FARDC wazalendo na FDLR baba bahatandukanyije, bahakatinze. Ubu rero amakuru dufite hari impungenge zikomeye cyane, kuko bano barwanyi b'abarundi FARDC FDLR wazalendo bari kurwana basatira umuhanda cyangwa basatira umusozi w'ingenzi cyane wa Buragiza. Bari gusatira umusozi wa Buragiza. Uyu musozi wa Buragiza rero basa nkaho batangiye kuwusatira rero niho bita biteza ikibazo gikomeye cyane, wa muhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo
Kivu y'Amajyaruguru Goma Bukavu, kubera ko uyu musozi wa Buragiza n'ubundi urangamiye neza uwo muhanda, bisobanuye ko bafashe no musozi wa Buragiza uwo muhanda bahita bawukatinga. Urumva rero ko bakomeza kuwusatira mu gihe M23 itagize ikikora, baraza gufata no musozi wa Buragiza bahita bafunga umuhanda uva muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Urumva rero ko bitoroheye hano M23, ntago ibintu bimeze neza. Andi makuru dufite kugeza ubu kuri uyu munsi wa kane ni itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2026, hari imirwano ikomeye cyane iri kuvugwa mu gace ka Kavumu. Aka gace ka Kavumu nta gace kari hagati ya Numbi ndetse na Rumbishi. Iyi mirwano irakomeye cyane rero hano Kavumu, agace kari hagati ya Numbi ndetse na Rumbishi. Uri kubona rwose ko hano FARDC yazanye abasirikare benshi wazalendo bayobowe n'umugabo witwa General Gahigi, bari kusanyije ku bwinshi bazana na FDLR nyinshi cyane. Ubu rero uri kubona ko rwose ariyo gahunda bafite, ariko muri uru rugamba nubwo bafashe Rumbishi, Cyambombo, Kamatare, Shanju, Kabingo, Bishaka, intego nyamukuru bafite niyo gufunga umuhanda uva Bukavu ujya Goma. Ubu rero dufite andi makuru yuko hari izindi mpungenge, usibye kuba baza bagafata uyu musozi wa Buragiza bagafunga uyu muhanda, hari impungenge ko bashobora no guhita berekeza hitwa za Ngungu. Imirwano rero kugeza ubu irakomeje. Icyo koza andi makuru dufite nuko abarwanyi ba M23 kugeza ubu bari bake muri biriya bice. Ubu rero abaturage bari kuvuga bati M23 ikwiriye kubizana abasirikare benshi muri ibi bice, bitagenda gutyo ikagira uduce irekura ikemereka turekura tugasubiramo ingabo za FARDC, FDLR na wazalendo, none ikazagaruka kudufata yarapanze neza gahunda cyangwa se yarabonye abasirikare bahagije, kubera ko nubundi wazalendo, FDLR, FARDC buri munsi baraza bakadusahurira inka, bakadutesha umutwe, nta mutekano, nta guhashobora gushira ibyumweru bibiri nta mirwano iri kuba. M23 ikazigafata ibice kabyisubiza, hashira ibindi byumweru bibiri wazalendo, abarundi, FARDC na FDLR bakagaruka bakabyisubiza. Ni gutyo bihora. Mu minsi yashize ni M23 yari yisubije bino bice bya za Rumbishi, Cyambombo, za Kamatare hano rwose muri groupement ya Ziraro, ariko uri kubona ko wazalendo n'abarundi, FARDC, FDLR nabo baragarutse barabyishubije. Ubu rero dufite amakuru ko hari ramforo z'abarwanyi ba M23 ziri kuza muri territoire ya Kalehe kugira zisubize bino bitera inyuma, ariko icyo M23 idashaka hano ni ukugira ngo wazalendo, abarundi, FDLR ndetse n'igisirikare cya Congo badafunguye umuhanda. Hari ramforo nyinshi rero ziratangiye kuza kugeza ubu. Icyo koze ejo bundi hari abandi basirikare ba M23 n'intwaro bari bohereje muri territoire ya Kalehe, rwose ramforo zari zaje, ariko bigaragara ko noneho ramforo zari zaje zidahagije, kuko FARDC n'abarundi, FDLR bo baje ku bwinshi cyane rwose nk'inzuki, M23 rero nayikomeje kugenda izana ramforo, ibintu biraza koroha hano ntago byorose. Ku rundi ruhande ariko twigira mu bindi bice bitandukanye byo muri territoire ya Fizi, tujya no muri Plateau ya Uvira. Igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi bwahisemo kongera abandi basirikare 10,000, kuzana abandi basirikare bashya bagera ku 10,000 batangiye kwambuka ku munsi w'ejo rwose, bamwe berekeza Baraka, abandi kuri chefre ya Fizi, ari nako bamanuka za Bibogobogo, abandi bajya za Ntete na Tete n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ariko se kuki bano barundi bazanye abandi basirikare bashya bagera ku 10,000? Nujya kwitegereza rero kugeza ubu Burundi bwabaraga cyangwa se habarwaga abasirikare bagera ku 29,000 b'abarundi bari muri Kivu y'Amajyepfo, none bongeyeho abandi 10,000. Mbere ko nkwereka aho bagenda baba deployinga na gahunda bafite, ubu dufite amakuru yuko bano basirikare 10,000 bagiye koherezwa cyangwa se batangiye koherezwa muri gahunda n'ubundi huye n'urugendo rwa General Prime niyo ngabo n'abandi ba officier 6 b'abarundi bagiye Kinshasa bagakorana inama n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Congo muri gahunda yo kugira barebe ko bakwisubiza ibice mu misozi miremire ya Minembwe, uburengerazuba bwa Minembwe, amajyepfo ya Minembwe, axe Gipupu, secteur ya Itombwe hariya muri chaîne de Mitumba. Ku rundi ruhande Plateau ya Uvira hariya za Mitamba ku Ndondo, ku rundi ruhande Plateau ya Uvira muri kiriya cyerekezo cya Rurambo. Niyo gahunda bafite rwose ngo yo gufata biriya bice. Mu byajyanye General Prime rero harimo rwose no kuba barize kuri izo strategies zabafasha kwisubiza ibyo bice. Nyamara amakuru dufite nuko General Prime Niyongabo yemeye ko abandi basirikare 10,000 b'abarundi bagomba guhita boherezwa muri Congo. Kugeza ubu rero dufite amakuru yuko rwose bano basirikare kuva ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, hari ku munsi wa gatatu tariki ya 12 batangiye kwambuka ku bwinshi cyane. Ubu rero gahunda amakuru dufite, igisirikare cy'u Burundi kohereza abandi basirikare 10,000 ngo bafite gahunda yo gukora icyo bita blokisi kugira ngo bakumire M23 itazafata Baraka, noneho abarundi bakazabura inzira
z'amazi zari zisanzwe zibakura Rumonge bagaca mu kiyaga cya Tanganyika baza Baraka. Hano rero abarundi ngo ntibifuza gutakaza Baraka, ntibifuza gutakaza chef ya Fizi, ntibifuza no gutakaza ibindi bice biri mu kibaya cya Tanganyika nka za Makobola, za Rusenda n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare bagera ku bihumbi 10 rero bagomba kuza gukora blokisi, ariko ku rundi ruhande abandi bagomba kwerekeza muri Plateau ya Uvira za Rurambo. Mwabonye ko ku munsi w'ejo hari ingabo z'u Burundi zari ziri koherezwa kuri ya muhanda uva za Kaziba werekeza za Rurambo ukomeza ku Ndondo, ari nawo manuka ukakomeza za Minembwe. Hano rero kuki bahohereje izo ngabo kugira ngo zirinde uwo muhanda abarwanyi ba M23 batawufata nyuma yaho bari bamaze iminsi bafata ibice byinshi hano za Rurambo. Abo bamwe mu babohereje rero cyangwa se twaje kumenya amakuru ko abahoherejwe harimo babasirikare b'abarundi bagera ku bihumbi 10. Itsinda rimwe rero ryoherejwe aho Rurambo, ariko andi makuru dufite nuko irindi tsinda riri koherezwa muri territoire ya Fizi. Ubu dufite amakuru ko izi ngabo zimwe, ingabo z'u Burundi zikomeje kwambuka rwose, barashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo bakore blokisi mu 23 itazakomeza mu ibyo bice birimo Baraka n'ahandi nakubwiye. Ariko ku rundi ruhande bashaka kwisubiza ibice, bari gushaka kwisubiza ibice mu burengerazuba bwa Minembwe no mu majyepfo ya Minembwe. Reka turebere hamwe. Barashaka gukora ibishoboka byose. Ingabo zose ziri muri Plateau bari kuzisimbuza kugeza ubu, kandi amakuru dufite nuko ingabo ziri muri Plateau bari kuzisimbuza. Kubera iki bari kuzisimbuza? Bari kuzana izindi nshyashya izisanzwe rero ngo zacitse morale, bari kuzisimbuza insha harimo nizoherejwe mu muhanda Rurambo n'ahandi binabibabwiye. Ubu bari kwambuka berekeza za Baraka, abandi bari kwerekeza za Bibogobogo, abandi bari kwerekeza hitwa za Natete. Hano ariko Natete murabizi ko hari hasanzwe hari batayo imwe y'ingabo z'u Burundi. Ubu rero bari kubohereza hano za Natete, bari kuhashira abasirikare benshi cyane. Abangana abandi bari koherezwa za Bibogobogo, abandi bakajya za Mutambara. Abaturage rero batangiye kugira ubwoba kubera izi muvuma z'abasirikare ba FARDC abarundi wazalendo, batangira gusa nkaho bikurira amakabo karenge. Ntago byorose rwose, bari gutinya intambara. Intego y'abarundi guhurira mu kibaya cya Baraka na Fizi bagamije gufata Plateau ya Minembwe. Abarundi rero bari gukora izi deployment, uri kumva ko bamwe bari kujya Baraka, abandi bakoherezwa ahitwa za Miri, abandi bakoherezwa hitwa za, abandi bakohereza hitwa za bari koherezwa hitwa za kano gace ndakibagiwe, aka gace nkibagiwe gute baho. Abanga bari kubohereza za Natete, nibyo ibi nabivuze, ahitwa za Mutambara. Yes, bamwe bari kubohereza ahitwa za Mutambara, handi za Natete. Ubu rero bafite indi gahunda yuko bakomeje kugenda bikusanyiriza cyangwa se bikusanyiriza mu kibaya cya Baraka na Fizi. Abanga ngo bafite gahunda yo kugaba ibitero muri Plateau ya Minembwe. Ubu rero turi kumenya ndi makuru yuko nabandi bahibu special force benshi bari kuva Kalemi baza, ariko izi deployment ko bakomeza kuzikora. Mu by'ukuri izi deployment z'igisirikare cy'u Burundi zirakomeje. Abandi basirikare ibihumbi 10 ngo bagiye gukora deployment n'abandi bahibu benshi cyane, ariko ni ugukora icyo bita blokisi kugira intare za Saramwe zidakomeza Baraka n'ahandi, ariko bagamije no kugaba ibitero. Ntago byoroshye rero hano bakunze inkuru mpamo official, ibintu sinzi niba biri buze kuza koroha mu by'ukuri. Ibintu ntago biri buze kuza koroha. Abaturage rero bamwe nabatangiye kubona batangiye guhungira, bamwe bari kujya za Mirimba, abandi za Inganji, rwose bakomeza mu tundi duce, ariko barahunga tuno duce tutarageramo n'imirwano kubera babona imyiteguro y'imirwano ku ruhande rw'abarundi na FARDC. Uburyo bari kuza muri ibi bice, abaturage bakavuga ati turabizi rero iyo mutangiye gukora imyiteguro muba mugiye kugaba ibitero, kandi iyo mugabye ibitero muratsindwa. M23 ikayita basanga no mwibi bice. Reka duhite twivira muri ibi bice rero niko bihaga. Ubona ko ibintu bitameze neza habe na gatoya. Ngira ngo undi mugabo witwa General Gasita, uyu yamaje kugirwa umuyobozi wa operations za gisirikare, chef des opérations militaires et renseignement, umuyobozi wa za operations za gisirikare ndetse n'iperereza muri zone de défense ya kabiri, zone de défense ya kabiri y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ngira ngo iyi zone de défense iri mu duce tuhebaho. Ngira ngo irimo za Kasai Centrale, ngira ngo harimo za Kasai Centrale, za Ulwala, n'utundi duce twinshi ntaramenya neza. Yes, ni za Kasai Centrale n'utundi duce twinshi cyane. General Gasita rero w'umunyamulenge baramwanze muri Uvira, ariko ku rundi ruhande bamujyanye za Lubumbashi muri zone de défense igizwe n'uturere tugera hafi kuri 6. Uyu mugabo rwose reka dutegereze turebe niba Kanugazi azagakora neza cyane. Murumva ko ibintu bitorose hano, ntago ibintu bimeze neza. Mwakomeje mwumva rero ko President
Evariste Ndayishimiye yavuze ngo abashaka gutera Burundi ngiyo ntambara ngizatangiriraho muri kandi tuyirwanirire aho ngaho mushaka guturuka. Hano amakuru dufite President Evariste Ndayishimiye kugeza ubu afite ubwoba bwinshi cyane yuko intambara ishobora kugera mu gihugu cy'u Burundi iturutse muri Congo, ariko nababwiye ko intambara itatezwa n'umugabo witwa General Nzabampema kuko ingo yari ikiso cy'abadede. Ni kamakuru ari kugenda byerekana. Twikomereza n'ayandi makuru. Uyu munsi turi tariki ya 10 uyu munsi turi tariki ya 13 turi tariki ya 13 z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kwa 8 2026. Abanyamulenge bari kwibuka ubwicanyi bakorewe rwose n'imitwe irimo ya FNL Parpe Hutu yari kuriwe na Gatorwasa n'aba bagenerali barimo banza bampema, ariko icyo gihe bari kumwe n'abafurero na za FDLR bagabaho ibitero. Tugiye kurebera hamwe kino gahunda iteye kugeza ubu abanyamulenge bari kubyitwaramo gute. Bakunze ibinkuru mpamo official uyu munsi wo kwibuka genocide yakorewe abanyamulenge Gatumba mu Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugeza ubu ntago buratanga ubutabera kandi abisha abanyamulenge kugeza ubu bari kwidegembya mu gihugu cy'u Burundi. Noneho nurangiza uvuge ngo ubutegetsi bw'u Burundi bukunda abanyamulenge. Ubutegetsi bw'u Burundi yabuza kuba bukunda abanyamulenge buba bwarabahaye icyo bita justice cyangwa se ubutabera, kuko abisha bano abanyamulenge bagera ku 160 bibereye mu gihugu cy'u Burundi rwose nta kibazo bafite. Reka turebere hamwe uko byaba bihagaze kuri iyi tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2026 tariki 13 z'ukwezi kwa 8 2004 hari 2004 nibyongera ngo bahagiye gushira imyaka myinshi. Inkambi y'impunzi y'abanyekongo igatumba, inkambi y'impunzi y'abanyekongo igatumba hafi y'umupaka uhuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Congo yabaye ahabereye ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 166. Benshi muri bo bakaba baraba abanyamulenge barimo abagore n'abana. Uyu munsi tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2026 hashize imyaka igera kuri 22 ubwo bwicanyi bubaye, ariko urwibutso rw'abishwe icyifuzo cyo kumenya ukuri no kubona ubutabera bikomeje kuba ikibazo kiremereye ku miryango y'abaturage b'abanyamulenge. Amakuru ikinyamakuru Minembwe Capital cyakusanyije avuga ko abanyamulenge bari Burundi bavuga ko uyu mwaka batemerewe gukora ku mugaragaro umuhango wo kwibuka ababo biciwe igatumba. Urumva ko abanyamulenge bari mu gihugu cy'u Burundi uyu mwaka ntago bemerewe gukora ku mugaragaro gahunda yo kwibuka ababo bazize bino bitero bya Gatumba, hagatakaramo cyangwa se bakahaburira cyangwa se hagapfira bagera ku 166. Kuki rero ubutegetsi bwa CNDD-FDD ubutegetsi bw'u Burundi budashaka ko abanyamulenge mu gihugu cy'u Burundi bibuka ku mugaragaro ababo bagera ku 166 bishwe n'iyi mitwe ya za FNL Parpe Hutu FDLR n'abafurero bakaba bakomeje kwitegembya. Urumva ko Burundi hari icyo buri guhisha icyakora kugeza ubu ntago turabona itangazo ryanditse cyangwa se inyandiko ya leta y'u Burundi isobanura ku mugaragaro ko uwo muhango wabujijwe. Umwe mu bantu bari mu Burundi wabwiye Minembwe Capital News ku bw'umutekano we akaba ntago tuvuga amazina ye cyangwa se iki kinyamakuru cyanze kuvuga amazina ye ku bw'umutekano we. Kwibuka biciwe igatumba hano bikubiye babibukiye kwibuka biciwe igatumba hano babibukiyeho. Leta ya CNDD-FDD yanze ko tuzabibuka. Leta ya CNDD-FDD yanze kino mihango iba mu buryo rwose bugaragara. Uyu muturage avuga ko kuba uwo muhango utabaye ku mugaragaro biteza impungenge ku bantu bagifite ibikomere by'ayo mateka, cyane cyane ko Gatumba ari ahantu hafite igisobanuro gikomeye ku banyamulenge no ku miryango yabo. Mu ijoro ryo ku tariki ya 13 rero rishyira ku wa 14 z'ukwezi kwa 8 2024 abantu bitwaje intwaro bateye inkambi y'impunzi ya Gatumba. Abishwe bari abanyamulenge bari barahunze imirwano n'ubugizi bwa nabi bwaberaga mu burasirazuba bwa Congo. Raporo ya Human Rights Watch yo mu kwezi kwa 9 2004 yavuze ko nibura abantu 152 bishwe, abandi 106 bagakomereka, igaragaza ko abenshi mu bahigwaga bari abanyamulenge. Abenshi bari abanyamulenge. Ubushakashatsi bwakurikiyeho bwakomeje gukoresha imibare y'abapfuye igera ku 136. Ubushakashatsi bwakozwe na Gatumba Survival Project ya Clark University nabwo buvuga ko abantu 166 biciwe Gatumba, benshi muri bo bakaba bari abo mu muryango w'abanyamulenge bari impunzi zahungiye mu Burundi ziturutse mu burasirazuba bwa Congo. FNL yashinjwe uruhare mu gitero. Nyuma
y'ubwicanyi umutwe wa Force Nationale de Liberation FNL umutwe w'inyeshyamba z'abahutu wari uyobowe na Gatorwasa wagiye uvugwa cyane muri urwo bwicanyi ndetse n'umujenerali witwa Nzabampema nkomeje kugarukaho. Amakuru y'amateka agaragaza ko umuvugizi wa FNL Pastor Habimana yatangaje ko uwo mutwe ari wo wagabye icyo gitero. Clark University nayo ivuga ko umuvugizi wa FNL ku munsi wakurikiyeho yatangaje ko uwo mutwe ari wo wagabye icyo gitero. Icyakora nyuma haje gukurikiraho impaka ndende ku ruhare rwa bamwe mu bayobozi ba FNL ndetse n'uruhare rw'ubuyobozi bw'umutwe, nk'uko umuyobozi wawo Agatorwasa yaba yari abizi cyangwa se yaba yaragize uruhare muri ubwo bwicanyi. Mu mwaka wa 2013 Rwasa yavuze ko abantu bakwiye kubaza uwatangaje ko FNL ariyo yagabye igitero ari we umuvugizi we Pastor Habimana. Ibi byagaragaje ko nubwo FNL yari yaravuze ko ariyo yakoze icyo gitero, nubwo FNL yari yaravuze ko ariyo yakoze icyo gitero, nyuma habayeho kutumvikana no guhakana uruhare ku rwego rw'abayobozi. Ibibazo ku by'ukuri kwabayeho biracyahari. Donc ukuri kugeza ubu haracyari ibibazo kukuri. Mu buhamya no kubivugwa n'abaturage hari abagiye babivuga ko icyo gitero kitagomba kurebwa gusa ku ruhande rwa FNL, ahubwo ko hakwiye gukorwa iperereza ryimbitse ryerekeye rigaragaza uruhare rushoboka rw'abandi bantu cyangwa se imitwe yitwaje intwaro yari ifite ibikorwa mu Burundi no mu burasirazuba bwa Congo. Icyakora ikibazo cy'uwateguye uwategetse n'uwashize mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe Abanyamulenge Gatumba cyakomeje kuba ikibazo kitarabona igisubizo nyuma mu butabera. Human Rights Watch yavuze ko ubwicanyi bwe Gatumba bwakurikiwe n'impaka za politike n'ibirego bitandukanye, ndetse habayeho kunanirwa gukurikirana no kuburanisha mu buryo buhagije ababigizemo uruhare. Reka amakuru tube tuyasoreje hano. Njye Claude Nkurumpamo official, ubwo turaza kugaruka anytime tubageza andi makuru mashya. Murakoze cyane, Uwiteka akomeze kubaha imigisha.